ceremony from Hooper Team Pre-Junior 2009. First place in hoop, Milana Subatjalo, Latvia. Second place, Anastasia Yegorova, Sports Club Vanda, Finland. And third place, Veronika Parskaya, Russia. Teie ees on rõngakava noorteklassi esimesed kolm. Pallikava esimest kolme. First place in ball routine. Darja Streltsova, Belarus. First place. Second place, Milana Subatjalo, Latvia. And third place, Varvara Gnestilova, Russia. Thank you. Järgmisena autasustame Kurikakava. Next is clubs. First place in clubs, Alisa Lebedeva, Latvia. Second place, Anastasia Yegorova, Finland. Third place, Darja Streltsova, Belarus. Next we will award the all-around winner of Pre-Juniors 2009. Mitmevõistluse võitja, the winner of all-around competition, Darja Streltsova, Belarus. Second place, Milana Subatjalo, Latvia. And third place, Anastasia Yegorova, Finland. Varvara Gnestilova, Russia, Alisa Lebedeva, fourth place. Elis Kretelle, Kukk, võimlemisklubi Elegants, 6. koht. Veronika Parskaya, Russia, 7th place. And 8th place, Barni Földersi, Hungary.
thank you. Teeme üheskoos suure aplausi 2009 noorteklassile. Ja nüüd ausustame võimlejaid sünniaastaga 2008 noorteklass. Next we will award the pre-juniors 2008. First place in hoop, Alisa Šilkova, Latvia. Teine koht ringkavas Kamila Grigorenko, võimlemisklubi Elegance. Kolmas koht Valeria Valasevich, võimlemisklubi Rütmika. Aitäh, thank you. The winner of ball routine, Megan Chu, the United States of America. Second place in ball routine, Aim Mirzhanova, Kazakhstan. Third place, Erika Ruzak, the United States of America. Kurikakava võitja Valeria Valasevich, first place in class. Second place, Rick Keys, the United States of America. Third place, kolmas koht, Anastasia Ivanova, võimlemisklubi Elegance. Ja nüüd autasustame 2008 mitmevõistlust. The all-around winner of pre-juniors 2008 is Megan Chu, the United States of America. Second place, Rick Keys, the United States of America. And third place, Erika Ruzak, the United States of America. Neljas koht, Valeria Valasevich, võimlemisklubi Rütmika. Viies koht, Anastasia Ivanova, võimlemisklubi Elegance. Kuues, sixth place, Alisa Šilkova, Latvia. Seventh place, seitsmes koht, Kamila Grigorenko, võimlemisklubi Elegance. And eighth place, Agata Perksai, Russia. you, 2008. And now we will award the Aesthetic Group Gymnastics 12 to 14. Third place noorteklassirühm võimlemise võistluse 3. koht, võimlemisklubi Jaanika Violett. Second place, Horik Dance, Russia. And the winners of AGG 12 to 14, Minetit Pre-Junior, Finland.
suur-suur tänu, aitäh, thank you!